Karbi Samson Terol pen Pinangway talk show on 6 to the Constitution of India and Autonomous State Pinangway episode 495 long. Lasi Pinangway adjourning Clue Piniltum and Dupon Texas Sonlo. Ate Mikang Kang Sai do Massive, Putoning Verantulo. Lasi Pinangway Labangso talk show 495 episode long. Ilitum a panelist to Bahini, Tum Chopapondo, a Francis, Tambachina Pond, Ilitum. Kangi bangkaya kaya sarjaya kathan return IAS officer akan APHLC a president karno alangi an studio long ke pateng pen aporang pidu report alang pantan deng ponlo lapan adon sudu tulang adal kangi bangkaya kaya kursing timung alangi APHLC long organizing secretary alangi pantan labang so talk sulong ipa ateng alangi aporang pidu report alangi pantan deng ponlo karno Lasi Pinangway itu kacithan kacimum dan dia bangkel lahan lo, piti hekwen situm cithan cimum berarti siapa prangsi lagi nom parliament lo kami ahur gitu dalam, lapen Supreme Court judgment alam sini itu cithan pon lapen kapre topik dah pon tupu. Lasi kiramtang parliament lo kami akhirnya amisa kaningje, mate thurput kan sekolah parliament lo ningje pon lo, Ambedkar amen Kupia posen untuk enmeret. Ambedkar amen. Enmeret apaan ni? Enmeret apaan te? Anam amen enam kurang sonde ada. Muni tu kai trok pakai akar jong ejok siku. Sekami itu ada pirthe konteks mati lo bangso pirthe lo. Ele tu det ke cari ji pola bangso. Kita cari meja pan aron atang kita abang kuman itu abang pilih ni. Alang li pernah jauh sini, kaprek kai itu minja arlo itu tu mana kami awas sailong pono, lapen ini tu inglong arau tu sami alang li kido pensi, kido pernah jauh lapen itu mawar sana di pono, alang li pan man pilih ni. Kasih lebang so putar, aprang sini kaya sarjaya thar masih ada pon po. India a constitutional law. Itu man bahasa yang dipon dulu, lapen, putot, six itu konteks tamu pro tante itu Anglong, Arab constitution nang TikTok itu, asal nang tihekan, Ambedkar contribution mate, Ambedkar Dr. B.R. Ambedkar alangli, labang so aderapan, alira cam ipi verjapan, alangli kaprek kai so lapen kai pi teman kami, pang rumpon lu, lasa prangsi, alangli. A contribution macam yang kita tihepen kali tambang tadi. Dr. B.R. Ambedkar. B.R. Ambedkar akehai India Constitution ke to alam ke ilitum jokta cini hurlo, baga cini ni tum dah doji lang ni tema, baga cini sige ong lo, alang li Tek serabang logo por he beristar ha London sige claim ahuti sige lapen ke pasta do pikhang ya muthe Amit Shah alang lipan kilang un e theke Ambedkar ke mahar atrai lalang like mahar atrai patuman ke tribe patuman ke Brahmin tribe atum ke ilitum a tribe atum han ke lang selet u bamun tum ta tribe apa jo dah tum ki pulau kadu ya tum ta lo tribe atum anda pir thege munit ke do anne kadu ita arnam do si krong lama siala Amit Shah akhai tum ta a tribe tum ta arnam do siala tum ta si krong Alga Bhagavan pusi body. Bhagavan panle nang tum batai troxiner kep amen pu berada te nang tum siningel ludun jong long ilang mene wedi. Tetahala ko mara Bhagavan lo la bang lo alam ke tige. Koman bohala tumating ke bamun Bhagavan pansi ke pu ala tum bangi. Athema Songkordep ta pulo manu matrei Bhagavan tu matidi. Munit cok tum si Bhagavan tu aja krong titi lasi bamun tum da Bhagavan tu si cipula hala tum Amit Shah ke puat tenge bamun tu men si ninje barat naik tu anda te si ning dun long itu alang lima thai lasi ala
abinong ke la akaprek atribe tu man ke lang un ye kahijim non itum Karbi atum naga atum garo khasi atum pan anta son taksi hijim la sili tu manda tribal kasi NANGPO berarti kilo tribal bukan menit akai kali dia pojo hala akai pace cini ne dia NANGPO pasti tribal buning ye berarti son taksi hala Ambedkar bhanda tekser seta alang lipane ke lang un e penopotsi soning gel seta Ambedkar ke lage isi India adet po anakit he Ladakh he po anlo ne du ahut isi ilitum sadhin long liaku ricu ke do adet loksi pharu ke thom ra phokep susi po ando po ana tu man pangrumpet si isi adet ikim aron selam dat si India adet kim dat alali ke to constitution apolo athema constitution ke det ikim aron ke di la po si alangi India adet ikim aron tok det la ala kam subalila la solong si ilitum dak as north east na tu ke do attract atum ta ilitum da halatum ating kacing barcik yang si ilitum phanta 60 diu nang pisi ilitum phanta munit tu nang kalakha il lasi Ambedkar ke lage thedung akam si claim dat lo pu lage ilitum angi chini per lo jok ta chini per lasi non aprang ke ilitum ka condemn nahi ke la Amit Shah ka ningje je Amit Shah ka ningje je Ambedkar ke thang de kalia bang pu alang li kipu la ke ilitum e condemn lo ilitum ke तो सारा करो पेपर पे लॉस में लद्दाख नीली इसी की जॉब कौन कांतुंग के लहन लो कॉपी अपोज से अम्बेडकर के तो कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशली हाई कास्ट तो ब्राह्मण तो कॉपी अपोज से हिजिम रे लासो का हल लद्दाख के तो के कॉन्स्टिट्यूशन हो के तो पिनी पेन के हाई कास्ट एक kurkang dai ku avilu ku ta du alang li ke tok du ka du ita che homan jing bar chit lo da ke equality liberty equality la pen ke copy ma jong ho ke du ho fraternity mane korte injure sai se pula fraternity pula tang de korte injure sai se la pen ka du ita jing bar la pen ka du ita Populo maho freedom kado ita freedom do liberty ning ke hang ali ake me an ke claim tami alam hala dag do an gela hello la bamun do ani ngedom delo jehoman do hala tini tum long ni jehoman do ting bar chik ko hala tini nang chikrong do ning tum ti lagi hala do ing tu ni itu de chama ka ka kita muthe ili tu ma khe na itum da Karbi tum da ing tu nyai pulo la si Karbi tum da je tong long lo te de ar na tum ho pu lo de ar na ho pu ar na meeting me the long da de ar na tum ho pu si tum da ji pu lo ala bamun tum de le ar na me chikrong gali tum Karbi tum da chikrong lo jo tum da chikrong lo la ke pir the ke do an ke ar na pu si chikrong pet lo la hello hala ar nam pu chikrong dun det se aning ke oi thu la lang li tum bang ke la pu ya an ke hala Ambedkar ke tu manta hala kadu e tu bamun tu me anda choman pu si pudun kok lo mati la hello aning ke dok de ilu तो सारा करो पेपर पे लो la musang ke paklar thai ko non dam to pin non la bang so question ma ke ni kursing ti mo khai pan sia jupon po recently mate non have jong ile to mo phani si beta ke medo supreme court judgment na tengpen da si BJP tum constitution la Ambedkar ke to mate la ke untouchable akhe mate la ke kurkang dai ke to constitution ke kan thir kali la pen la bang so constitution ke la ke brahmin to phana ke jo abe kusi chingwai joy pen tun ke to kondu la si la bang so ake man pon pen si non recently BJP government to mang ke constitution ke la je phansi supreme court long petition pidam lo seda me non have jong DY Chandrachur Allah Sanjeev Khanna Phansing Wai Konthulo Supreme Court Chief Justice la se alangli judgment ki piateng la ke socialist la pen secular la hinia bang ke la long de kusi alangli pen lambrai pi dat
lasi la so putha kursing tim mo ke hai nang li ko pilo puji chief justice apa ile tum khai so tu mana ke me ma ke no lo so putha la pen India adat ke ile tum chini lo je ile tum preamble lo masa ki tok do je achat ladak akhai so atum adhorom anda pedona musi ladak ipu equality la so putha nang li pilo koi so putha bangke ni jengsi bangke la Supreme Court Chief Justice ke hai Sanjit Khara pangga khiro pilo alang le kening je teng pen mangil tumhan ke mi piglo anda ke India ke si hong bidhan kan kikim ade pinarapot la ke kadoi hada equality si pilo kadoi ada pachingba et nangji pusi la bangso constitution mangai kikim lo la si la so chingba et nangji he so ke ki bi ke tepu ave pin ke do ko apor aningi so komalo kotante brahmin akhe tumba hala haika sa tumang aning ke jangje do koson si hala kasa ur rakhe dalit rakhe pen koson si tum ka chingbar po hala mangso kamat hak do ko jo si abang solam kaningje lo la son thak si non Karbi Anglong arlo nang cheman itum nang nam jena hala tumbang ke ipudam si nang tum BJP kali pulute scheme nang pipe bu hal le dang kali nang tum ke saur o ke pot nang tum ke lahai ke long ya ot abik usimai tum nang pulute lasi lahai BJP lo itum non jong si tum dudun bomlan lapen RSS atum han jong si tum kroi bomlan lotang te il tum han bangke akheno bangke thik dung doilan lapen isia bangke Karbi Anglong BJP long ke klaim tum han ilige pachini ga imbang kelahan lo je nang tum un ale nang tum ke ching hon pusita abanang tum long ri ching hon pusita nang tum ke nang lam pen kan ingji masih ude ak nang tum han kaman nang ke pi nang tum han order nang pi komal botang ke nang tum ke ha hai kas tum si order nang pi si hai kas botang te brahmin ke brahmin bote komal bote RSS tum si nang tum han ke kaman nang pi ba order nang pi si hala so kaman te kan order te mesin nang pi ni complain nang ke ti poin kongran nang ke long le phalu chok pusita nang tum nang ke ching mon dia kong kya velu athe nang tum hala tum mana lama jule ding lasi itum Karbi ke kan chinglong inglong aso ke tum ke labang so political party labang so BJP labang so RSS along pe tum CHEPAJOK je bulotan le tum det ke la ke jok silil athela tum ke constitution ke kroi ke constitution against asong pina RSS non BJP ke BJP le kroi bulotan RSS le kroi lo non kapre dhrom neli do dhrom le ta pale ram churak pu Kristian atum punoi honghari atum punoi ke kroi ke nang mina dhrom sita nang RSS fan kroi bulute la ke nang dhrom fan nang ke chewar lagi athe RSS ke la ke Karbi tu chorti chopi jota claim long le la pen Kristian anta Charles mondir dam long le kubang ke la tum tu la ke inglong aso tum a culture ta pabir nang ji inglong aso akhe identity pabir nang ji tu la ke hala ke nilong masih don lagi hala tu RSS tu ma constitution masih tu tamil ke lasi BJP hak ke kroi lo tang te RSS hak ke kroi pamil ke RSS kupima identity hala tu jitu RSS tu ma constitution kupima hal ke kroi jo tu lage BJP hal ke kroi kali lage ni tu BJP masih kroi chot ni tu RSS hal kroi te RSS hal komal ha BJP hal komal ha pathe ke RSS yang han pathe lasi BJP pulotang te RSS alam ya jule nang puloke lasi itu inglong masuk kan pen inglong itu wrong ada tapi itu BJP pen CHEPAJOK je RSS pen CHEPAJOK je pulotang itu mah dek leke jok sini hello biar bekar puloke udah ni lah bang solam ninje je biar bekar 1956 anikan 28 March alang le ha agralam ninje isia ke sojong CHEPAJOK ji kisu ke pen CHEPAJOK bote halabang so here so a political party lo situm do pensi tum CHEPAJOK uji puselang kini la so akisu perke komande national political party congress BJP da komande dola XYZ political party tu CHEPAJOK ni labang so here a political party tum CHEPAJOK ni si biar mereka kini je
Ametang political party. No, ametang do baik. Ametang Non, ametang non itu tak Anglong aso political Anglong aso kisun CHEPAJOK tentang itu contoh. Laga ahola biar Ambedkar nil kini kali lagi. Biar Ambedkar nil kini kali lagi. Lasi biar Ambedkar kaninje tekan itu makan dia kopal so constitution kian ke itu Anglong aso tempat kiso itu kopal ini boleh kita cok lapen biar Ambedkar pan itu menture tak ketengi pan itu nak cok tidak lagi. Lasi la ampe nak itu Karbi Anglong di situ lo do Karbi itu. Nah itu RSS long sakoten tu telah lakukan itu bangki lo tak. Jom si nangli det, nangli ke honduk, nangli culture, honduk pelotang te, nangli halapan so BJP kali, RSS orang saya perang CHEPAJOK naik. Nangli BJP kali BJP kemal te RSS ya fulan mati ho. RSS orang saya hang pakai BJP hang ke. Lasi lahai, kedo non leaders, political leaders tentang CHEPAJOK, je pelotang te nangli sudah menunggu CHEPAJOK jadi lah. Mahal cek kali, no ada kontrol di belakang BJP bang. Ada kontrol. Non alam itu dia kan relak. Pilih Karbi RSS untuk kita kalau tuh RSS high class RSS untuk kacing wai kalau begini ni. Kopisi kecipan kopisi kecepare mah alam itu Anglong RSS semuanya santai Karbi berjing RSS santai. Labang ni cibi tu labang. Tapi desor alam bang Ninji senang kok labang so constitution ke kroy kre joksi RSS constitution ke kroy kre yang alih nasional komal kota Bongo Sena. Bongo Sena tu pilih constitution hala RSS ke kroy kre yang alih nasional pilih itu mah deadlock dia telah nang cerai lo itu tak Karbi Anglong dah. Nang cerai si pilih ke alam itu bilo dak si Bongo Sena amahang ketek nak kalau dah nak tolong kita. Ini Karbi itu mangke la BJP lo itu kan itu ni Bongo Sena lelang kusi itu masa penangan bela ingin coy lah putola. Sita Bongo Sena bandak nak tolong tam Bongo Sena long lip hang jo kita media nak angkat kita pilihan itu Bongo Sena away. La Bongo Sena do jaga khas lagi. Tapi contoh aku dah Bangladesh kan kita tu Gunung Hordas ke lagi komal ka pinchong ente konat na gawan kente la sola mangi Karbi long la BJP long do Karbi tum kopi pose la baso pro kapte de ni sia si president long ta pulo BJP long do leader song ya fu bang si play pose di la so pose nan Bongo Sena RSS salam ta risi pinchong long la so risi pinya ta man de la si non ma CHEPAJOK nai si ni ke choro angge sonje khana jitu kanin je alam la kalang ni para ke tiben lanji la India ke si asal templo धर्म निरपेक्ष दे सिकुलरिज्म akan tidak ke unko te aja धर्म tada ke rilong nelepini धर्म kopini sengin da senglong lo ke baito manisi kirinan kielo kasi Karbi itu ta mena ni donangji puta ni to me pese ni ahing beninje bom lo stapini yani anta Karbi Cultural Society Karbi lamera mai tunta se Karbi itu manim school college lo itu gong nangji punya ada ninje hai bawi CM MP MLA teman ta puhai je Karbi itu ta kekang thi bubom sita kekang thi bubang hala jitu religion aputha dharma long mangke amen nang je to sulong le kisi dharma pila Hinduism jitu pura le Karbi itu kulo soang dengang situ lente Karbi itu jong si Jepang tangi perut nang hala banso Karbi itu religion akut bang itu tadi tolong nanti polo. Six dulu area. People itu bang so bang proyek kita dengan RSS lo itu Karbi itu. Ni dia sonlam nang panggoy yun da mema. Cok sa panggoy. Lade. Aku di sipul hari. Christian atau bang ke SE Pengke long ali ta ende la pedang la minority ko ali ta ende pulai di lapor la ke chokche pulai ahok lo chokche nili ke pura nili hala sol penda choning ri lo hong hari ta majority ka li ke di hong hari ta ong nei sita Karbi hong hari ke lak ko bak si do ibu indian bong lak ko ke thang ra li minority pi ande hong hari tu ta
minority ধর্ম বলা আলাং লিতুম তা hang dia tamebo hang mesa cikrong dia tamebo ni tum na minority padi majority ka lite ka hong kali sa India dia tensi lang ko het lute alang litum da yung si Christian atau Muslim nung na minority po poisa da enundet pulte alita enundet pulte hong hari tum da enunda me en melo niliga chinya tenke aku la salam ni sudah bu desa je Karbipen kapre ka hormo kirimatum ante esti desa slow le pusi pulo de Christian tum ke long le pusi ala pero la isido hormo opine monstro to isi ngaso monstro tum ki pulo je ka opine Anglong aso tum hormo pensi oder pulo tante Christian tum ke long le pulo tante Karbi tum ta Hindu kali Karbi ta Hindu kali te Karbi tum ta jo Hindu tu pala tan langsung testi di tolong le lo ultimately the same lo lagi la salam ya la constitution ka salam un hota la BR Ambedkar ka ninggelo la salam ne Hindu le dulu te schedule tribe ka lihat ko kay kuningge halake te lagi ultimately lang tu biningge lo mati no so se pulo mati je Christian jang si dunjui lo tan de la tum ke double standard ke long le lu dong ST ba me je tolong le lu de la son ha taxi Karbi itu non 80% di Hindu si tolong lah itu tanda Karbi from kali Karbi itu ke plan dia from kali nin kali lagi pulo tan la son de ST si tolong le lu lasi non di kui bangke kagian long ke ST no aja no itu ke hong bidan no kopi manang itu konsep kopi mahal ale kreatif na apen sis ko kopi manang itu harus oke gitu ke kenan ko lahan itu mak cerai tapi itu aja kong pang kita bang so constitution of nanti lagi constitution belum tangke 6 dulu itu bok ini halo to apa dulu position ko thoda ning dam pilan next sama galan lo itu constitution kang cha babang kenan sot lapen constitution arlo lang diphulo itu chini bebe seta akar sik itu ning cha dam lo pulo tangke itu asal itu kelo non itu labang so Supreme Court judgment kipia tenge constitution pen cekeng piglo ceton piglo ajak tum pulo itu India constitution ke rigid kali ke flexible ke अरे amendment un possible है rigid pulo kan te lagi tampik वो फांसी पूरा बोले constitution ta ajak orang mula ni sono seta ini tuh India constitution lo hala amendment lo masih kita de basic structure pada akhirnya shot naik hormu lada kijok kondo hala bangke phobom noli মানে কনস্টিটিউশন যে আর্টিকেল মুখালে লার্জি পুসিতা হালা বাংলা নে পুসি তো taga laro ni lasinon hala preamble along মানে preamble bolo tante introductory part of the constitution bolo constitution lut le aprang article aro damde aprang lada preamble bodo hala so preamble pensi nangka origin ba nangka originate lo nangke plang lo posi la bangke laro ne bolo lapen itu puthol langam tunang India a constitution ke hala areng ke lo atoma constitution pen fracture Britain pen hala da ke parliament hello ke thelo parliament jong si ajat arlo selam seta hala da kopi maka selam la ke hala tum against me seta me India lo ma ke langsung kali dia sa ini ka chinya te hala ke to adu ya constitution mate long itu mah det ahem pulu long de ahem pulu lapen constitution long kopi ma ke to parliament ala salama ni la si ke da lang thuna hada ke to la poson si to lo je constitution is the supreme law of the land and all laws passed by the legislature must be consistent with the provision of the constitution ajat aron le hada parliament lo pe pas di kusda hala constitution ar kanong ni kusda to la pena aku isia konteks lo ni langam tu lo podam tu lo da khelong lo je parliament is the supreme
whereas constitution is the supreme, whereas parliament is only a creature. Constitution hello ke nine constitution में parliament का के plan ये तुम constitution में पढ़ा लो बताते article 79 pensi parliament के same article 79 India constitution pensi parliament के same नले तुम नेंगे बात land तमे constitution में पढ़ा तमे dulu kali tame ये article 20 article 79 pensi itu parliament same tante article के कोना लोग दो बोलता है constitution और laws की दो पहली बात है लस्सी पार्लियामेंट के constitution में कैसे का फॉर्म बिना parliament is not above the constitution whereas constitution is above the parliament लाहनो इल तुम कचनी दाम नहीं मांग से संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट मते चीफ जस्टिस अलग फान चोरो पर पिकलो इल तुम खाई सोर तो फान अलग नहीं ला पोसोना जजमेंट पी constitution में अमान पी लो से इल तुम नहीं करता में अलग फान चोरो पर लापेन non kewanjilan amendment mate constitution ke large fancy BJP tum kai kita riro hai so to man ki period derje fancy la pen thorom je la ke India lo ke Hindu sidolom chana ni pola bangsa ki mango kapret ka thorom amare khai so to man ke pede nei ase sanjay khana pan choro par pelo Hindu sidolom chana ni pole te hongari ta dolong lelo la so di la one nation one religion gitu isia dia kalau isia Muslim dah dolong lelo Sikh dah dolong lelo aron baring dah velo lapul ya alam ke sungkrumi setelah si Sandeep Khanna Chief Justice ke hai kan ninje ke ili to man ke ali dopik lo ili to man ke hongari dolong hilang dolong ko Christian dah dolong hilang Muslim dah dolong hilang Buddhist dah dolong hilang Jain Sikh dah dolong hilang Jain dah dolong hilang lapul ya alam ke kalang usan lasi alang lipan choro lo nilihin benta ba ili tom asim benta ne choro party lo lasi kalang lasi non ili tom phan labang so adjustment pe na job BJP tum bang la constitution ke la ri pa mang ka heman bang ke heman nak lo tum bang phar lo chong ko nak sang si tum tek long lo ta body bomb lah body bomb BJP do ti ke klemo bola tu ke kalang RSS tu ti chu du bom ni ke oi ke ya so pi ka pa tribal ka piviria kam se klemo kalang lasi ili tum non case so tum Karbi tum tame thek dun bom lo ba case so sidul fa tum tadi kapre tum ta chin dun bom lo posi alam tum ke mang ma high class tum mate purgang tu tum ke mang ba ke la chin dun de da kan po case so tum ke la pen tum han ke sakor ateng na NG busila tum ka ching lai su du la pen ni lai son ma nai pu tum ke mo kan da pulo itu nge kurang tu ipu aku dulu. Halaga mereka sih kam tu positif lu. Itu Karbi itu dah 6 puji putang dia le kam tu itu dia jilang mah. Di 6 tu putang dia itu nge itu lo. Hala tu nge hala tu nge ni hang Jepang tu lo. Itu nge ni hang main Jepang tu masih lo. Lah lo alam nge. Sort tu bang hala tu akaman thai di. Kurang tu kecek krong. Itu kecek Kabori mana kita itu main itu itu na bukan tu mana kalau tu mateng bukan de we are not human being in the eye of the Brahmin song lo hai kalang lo manu pula si cipu alam manu apa jo Brahma sopo manu apa la si manu pen ke man an manu pula la si itu mange manu tak kali pula la si kali tak kali alo manu ke plan ya akam dah be Karbi je plan cok kan nahi akam masih ada lo manu je plan ya akam belu la penda question aga jikon do sa jo di reply pi pulotan di puri dako pilo ni lasi ladak lason lo ake hai borsing ti mu bensena ka jupon lage tuliram statement alo kom parisi lasi sa tuliram lo han non ke Bible alam pensi my meeting along rara fan ke than det ke ja alam kroy nangji pusi ke than ni news along pi thek pon long lo la so alam than ko ta
Langli hala dia kita agensi lah rapan kita pon lah konane Christian majority lo pulang hala vote kacangnya pantokan injil pon mana apa aningan pulang pantokan injil pon sini itu lo RSS macam sita lason si kan injil pon pusing ladak lambang nangkar jupok nasi lason lasolam Bible long Ibri bukan tok kitab tu Ibri mana Hebrew pula Hebrew mana lah Israel tu mana Hebrew ketok angding pikir thong angding sukre troksielo ada pula dia kerja tu mana pinangnya malah ke arnam si kang waila tu pantak pula lapen ke aku roman ko kitab tu tulang la Saint Paul si ketok lo la hini ka Saint Paul si ketok Saint Paul pula la roman angding pikre ke thomalo hala data pula dia kerja tu pan aman pinangji pula na tu alam kroi nai pula dalam tu erlete hala suhut ko pia posila konteks pula ko pia konteks pensi alangli Saint Paul kan ngelo hala bang suhut ke plan ko pila hala suhut ke plan alam bang ke nali tu research kita lapen cinema ta lang lo ti theklong po YouTube beteta hala dak roman tum si Israel ada cerai kilo non ke domam na Italy asal lo roman mata Italia asal lo Roma po si roman ta thili ko panali adhormo bale pudang kali roman po ke sia kai lagi hala so kai tum si cerai kilo hala bang so amat independent long le dia tu la Judea tu Israel tu independent kali dia lo Allah tu autonomous ave dia lo ave thang state ave dia lo ama si state ke chohan la so independence ke hang ama non le tu le autonomous state ke hang pule ablo ke du ke claim tam ke PLT tam UPDS tam ho NSCNIM tam ho pini ke do so na di hala so hala Israel tu ta son ablo ke do tum dulu la Roman ado sarkar pan kace dan lo puyo kace song amahan so Israel tu bong ta ali ka tu endun Roman tu along pen ali tu endun po sarkar tu ma ali tu endun patiti amahan ricu ci plan lo Herod ricu dulu la pen Herod pen kapre ka ricu ta dulang Herod ricu bahini ba thom do bahini ba thom mani adun la hai patai sibet lagi tu ali amasi halata Herod rechuta akithi plan lo Roman tu malam an kroi lo la pen Israel tu man ke un an aduk in hoil la puyo non itum son hai itum dala RSS tu long dun lo ali un an en lo Karbi tu man un an biduk di non ki vi di la son da tang lo so ta amasi non la da Karbi tum duk ong masala UPDS ke PLT en dulu hai arlo ke do tum dulu song taksi hala bang suhta arlo ke do tum dulu cedan la si Saint Paul ke pulo son ke cedan ke chokci pulo ke cedan ke chokci arna mating men si kroi nangi ke klem nai pulo ye arna mating arnam kang wai ting men si kroi nai si jingwai ni pulo ami tang si jingwai du nam po ke mia bang phan pulo sa suhta nang do me tang le jingwai non arnam ke pating ne pulo Herod ritu bang natum ci kroi tu nang itu pulai dia hinodak sedang nang tum la pasi kroi beret nang ji pulai Saint Paul ke pulai aku Saint Paul tanah Saint Paul ke lagi Yesus Kristo hang ke kroi bang ke kroi pik bang la si Yesus Kristo ke hala bang sota dia kerja ke dia tu alam an ke kroi nang i pu pedet le Yesus Kristus putu ke dia dalam pulau tenang tu malah Julius Caesar apot bola pu Caesar Caesar Roman ricu poisa pinakbu Roman van pinon te Roman van gali nang tum arna kam pulau tenang tum arna pam pulau tenang tum metang ateng lece donon arna van le ardom non pusi pu lapen Yesus Kristus ke hala bang suat ricu hala Herod panda hilang pusi pu that fox meskipun reco bang aman pipi Yesus Kristus reco nang Herod handa
nam si kang wai lo pot pura ji chi ke o arnau de kar dom hu pura hero han pupe bang fox pula ke bonjat pi ke no pik ni play sao đang nghĩ gì context này cũng thôi là giống si te hero de giống si mesen ko son te Jesus Christo ta là sao lắm mà chúng nó cũng quý mà uji de hero le me pik ke son de uji ta hero de no bang fox pula ke no pik ni pu loi ri la so la ke pu si bang non là chúng masih ya gue tulis nama han bangke hala roman ala bangso Bible awards na sikan pon en pon hala Bible sih kita okey som doge dolo apa sih nih panan nak ini bisa nang bangke ulang ni jauh hele nang tom pan nang oi nai sita nang dum nang kroi ni pan ke pusi bom le nang tum Karbi Anglong le 90% mat plus tar hem sita ni pan nang chor dom bom ni pusi pule sita ha Jesus Christo la son le puli lagi bang la son ake claim no fox fox pule ni ke bisen bang leader lo ke lagi hial ke sa urtul changnak pik po bang pan lo lagi kalang lo wo trong cái tiệt tum lu hial tum ke lagi là si là do tên important te giống si tulis nama pakai hale mesen ko de chokta la koi so ni pule tulis nama ke haita Bible ben pula hai, तो Bible के थे तो ने तो लो Bible हम पुथु लो, Bible के थे के सोइतान ने थे मुचत लो हदा को पुथु, जी सोइतान ने थे मुचत लो Bible की, ला RSS तुम ना थे कोले Bible के, ला से हदा को लो ला यीशु ख्रिस्ट मांगे थे होता, जी अब Bible थे को लो, नो क्रिसमस लो मत हो, यीशु ख्रिस्ट मांगे थे लो, बेथलेहेम से मांगे थे लो Jerusalem ke hala Herod rechu ke dolo hada ke Romana rechu ta Anglong si dolo an ke hala hexer atum wise men atum bang ke thom pulo bang ti do ne pe ne do se ta atum dam lo a juda lo ko na se mang ke thek ma pu Bible si por hi Bible si pulo amang ke thek ha Bethlehem Ifrata Bethlehem si amang thek pu si pulo Hexer dulu Bible mesti pulau. Tidak Bible ki pu vek atung kacini vek atung ni Jesus Kristus man Anglong lam dia na. Ni tung sini lo nang japon boh. Ni tung Anglong na po pura tung turpak kami lesu. Dam dia na. La si hadak pulau. A Bible take usita akam klaim klaim lo de lagi. A Bible alam take lo. Apa Karbi itu mana ration card tapi ni puturong. Karbi itu mana sakuri tapi ni puturong. Long lihat pata ta apa tapi ni punon ta eksona pata si picor pumayong lata area ta ave thang ta pulo de lage teksita ali evident lo lage la siala bebelong na pulo lage hala soitan na pulo lage Jesus Christo bana asake lang ho Bible long ke tok do bunang da chon da pencon tuk nun bang tekala tu nang ding nun daji ago nang Bible ki pu nang hala harlong ding him Jerusalem da ra chu da nun bugadi la si Jesus Christo pulo nang him pencon le muni ki kerengeli arna mala ma the tin men si rengi pu Jesus Christo ipu him ke chu pe le rengeli na lam ki mi ke chali etu pe si chali la si hala Jesus Christo hota Herod rechu na sini lo kilometer sirkebe Bethlehem pen Israel ke hala bang suhut ke habidang mong sida bane kaja yang tanga ju sida na imene town na loli non ke Bethlehem pen is Jerusalem ke non ke city si betason lo ang bong wall is do la Palestine pina po Bethlehem ke na Palestine pina po la na lo nasi hala bang suhut po an ka ti sita a Bible na sini lo amahangi te ka khai ta sini lo hadak si thegi pada chini lo son ho si thegi pada chini lo son ho amahage thegi te chiklo sonan nang klangi pada chini lo seta dam de ante Bible theg seta akam claim te de te piali lo do lahi lo no ma ga lo neliga singa te bulo te akai tu liga mo han jong hele Bible alam than seta amre practical claim he bulo te ali abelo inhon he bulo te ali abelo inhon nahi kente lasi hala no ini tum ka chana mang ga ke spiritual alam lo arna malam si tum chan lo non la dak khala sorting bulo te lasi reply don lo seta me non period helong ta ini tum constitution ke lake
isi lang namu te pangba damit di constitution ke itu ana malam lo pule itu isi example namna ladak 6 schedule along sili tu mohan Anglong arat akhe tu kapacing tu je pa ke paling biar dia pa hemprek ansose itu tu council long itu tu man jakong ke long pen ke picun pipen mo 244 da me ke long je pa de lasi itu man constitution ang bibil non kage alam than mat constitution na ko ida puno tante practically lage cheplang kali makalang di lasi non itu tuliram no hangke hai dame jong si Karbi pa Africa tribe tundo Karbi Anglong jong si ahok hakacing hon pulo tante hala lo implement non paragraph 2 seren implement non what is the key misramo hala kichi to men thano khansirao VGR pen eviction no ante Karbi do long li ka Karbi do man tribal do man pino no so long li lasi constitution lake kangthir ya hormu pina lasi labang so alam koi kre pulo tante ile tumke bir pulo mayutan lasi labang so constitution alam itum koi ni ke itum akenan so lapen chini ya ni lasi pinengwe bangke apora dolo basi pinengwe talk show on 6 to the constitution of India and automatically pinengwe in 454 495 or 495 kita kalau na setong dun itu makai saja kata lapen akhir kursi timung bahini pandame na itu ningalam lapen lapuson si rata pan kipacini kan ton ter perpot na itu bahini pandame itu luar biasa nasi itu akhirnya sok naik kan itu lam ke tek itu sok itu salam tidak pulau ini lam ke koma lam ke kami kan CHEPAJOK tidak laposan dari itu salam kita tapi lam ke kalau makam ke tidak pulau ke itu malay jadi nasi bukan pulau Bible lam tadi itu mungkin muncul dari lam ke nah di situ itu kata mereka santi dia so 40 days 49 kalau so anti humalong ya alang di kan ke no pulun dele aholam di kan ke melo mo di akam nak ni la lamang ke la halada la Bible la kita tok ke tu hai la ni hala Bible ni itu top la si pineng bangke la pasi kan tono lang na korte la pen jeto man dami chuning dilo itu tum bang so channel long tum subscribe do nikha la pen share ko nikha ile tum ahok alam ile tum kipak siapa komadia tum kan ning ka no pen kithe ka hormu ta joy ta posom da do setai ile tum labang so pir the do tik hosi kithe ka song an dami ile tum chekan chimung lo lo tate ile tum akhe dami hekon po la pen ile tum kiri akai kita kapai dulu pulang tadi itu memprek talong po tapi itu pakai mangga tuh po apa sih dengan talk show pakai itu kantong no atau kapai panda itu kini